Saudara, gencatan senjata selama 4 hari dalam perang antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Jumat pagi. Bantuan kemanusiaan masuk dan warga pun menengok rumah mereka. Gencatan senjata antara Israel dan Palestina resmi dimulai pukul 7 waktu setempat. Meski demikian, ledakan dan kepulan asap hitam masih terlihat di Gaza Utara. Kesepakatan gencatan senjata membuka peluang pertukaran sandera antara Israel dan Hamas, sekaligus menjadi momentum masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan bagi 2,3 juta warga Palestina di Gaza. Sementara itu, warga Palestina memanfaatkan momen ini untuk kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Mereka berbondong-bondong berjalan kaki dan menggunakan kereta keledai. راجعين على بيوتنا نشوف نتفقد اوضاعنا احوالنا كيف بيوتنا نجيب اواعي نجيب غيارات نجيب اللي بدنا اياه مش لاقيين غاز مش لاقيين اكل مش لاقيين شرب يعني الوضع مأساوي جدا الواحد يعني يروح يموت احسن له اجزاء القطاع لا زالت مقسمه يعني الواحد بده يروح يشوف بيته يشوف يعني كثير ناس اجت هنا بدون ملابس بدون اواعي بدون فلوس بدون حاجاتها الرئيسيه فبدها تروح تجيبهم فهيك الاشي صعب جدا. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara pada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia menegaskan akan terus melanjutkan perang melawan Hamas setelah masa gencatan senjata berakhir. אני רוצה להיות ברור. המלחמה נמשכת. המלחמה נמשכת. אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. להשיב את כל חטופינו, לחסל את החמאס, ולהבטיח שביום שאחרי החמאס. Aksi ini memicu kekhawatiran baru lantaran militer Israel memberikan peringatan agar ratusan pengungsi Palestina tidak masuk ke Gaza Utara yang menjadi zona serangan darat Israel.